Какво правиш? Нали се разбрахме да не общуваме с говорещата катерица? Sí, adiós a las aburridas clases del señor Brick. Basta de saltar en el tiempo. Dame tu mano, por favor. Как върви с грижата за любимеца? Muy bien, escuchen. Soy su madre y puedo asegurarles que tanto Mon como Sam son totalmente increíbles. Да, можеш. Налага се. И какво ще правя сега? Gracias por ayudarme con los volantes. Solo quiero ayudar a las palomas calvas. Además, ¿sabes cuánto me gusta el evento anual de croquet de los Witherspoon? Какво е семейството ти на Пъч? Сигурно му липсваш. О, не! Пъджианците не се раждат в семейства. Нас ни женат. Женат ви?